umsebenzi owenza yokulendawo yebo ngiyabona shenemandoma intamamama teliantoma tekeshete indoko shatama simina manonono iliandoma koshendemendea hiliananananananana indo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 nd
I see God raising an army of the Santo Makosa. He is raising an army of the prophet. He is raising an army of the true worshippers. Amandla kimi Satan Rangiboni sawa kakhwele yebo ngiyabona abafowethu kwenzenjani kule ndawo wabatumisi abatusata mama yada uthe sakuthala yabo uMsebenzi owenzayo kulendawo yebo ngiyabona angeke siye kukukhonza Nkosi awusasiyomane sifelela sasiyomane sifele kuyo le ndawo